Итсекиннен кенди карашлар. Мин атым Айна. Мен атым Софья. Биһиги Ксенофонт Дмитриевич Уткин атынан нороттар дагорда холара чимел волонтердара болабыт. Билигин биһиги Нюрба Тимелин историятын кылгасты кәсияк бит. Нюрба Тимелин историятын тыгынчы тавсиятан сыллахтан сагаланар. Бу сылка Ксенофонт Дмитриевич Уткин Нюрба бехелегер районнагы край юертер Тимели терьерке турарсар. Ол сагана кини Ленинскай район культура салатын инспектор эти. Олохтахтар Ксенофонт Дмитриевич турарсуутун ылынан Нюрба Тимелин терьи кахтахтык сагаланар. 4 сылынан олабетер тыгынчы тавсыз хэттон 4 сыллакка ыамыйын сүрбаксыз күнүгер Ленинскайдагы райком бюрода Нюрба бехелегер крайы веретер Тимели терьини туунан урага тахсар. Нюрбатагы народтар догордахуулара Тимели ана тыгынчы тавсыз хэттон 4 сыллакка 5-16 күнүгер жан серге көрүүтүгер арылыбыта. Нюрба Тимели терилиагыттан касты жеголлабита бастан барашыгы улсытыгар уруккута БМК конторатын жетигер. Онтан тыгынчы тавсыз оғылған 1 сылтан тыгынчы тавсыз оғылған 7 сыллакка дерим Ленин болосытыгар турпут уруккута райисполком жетигер. Тыгынчы тавсыз оғылған 7 сылтан 2-19 сылга дери Темел партия райкомын урукку жетигер үлелабита. Онтон 2-19 сыллакка Тимел билинги турар таас жетигер көһөн дизайнер Лена Каган онна Тимел үлэхеттере Нюрба улуухун жахалтатын үбүлээхиннен 2 сүүрбе сыл балаган ыйын сүүрбе 6 күнүгер аныгылыы сэргэх көстүүлээх экспозицията үөрүүлээх быһыга майгыга арылууда. 2-15 сылтан Нюрбатагы народтар догордахуулара Тимел Ксенофонт Дмитриевич Уткин атын сүгер. Нюрба Тимели 2 финала. Каңас нехилегер Варвара Андреевна Петрова атынан край юертер Тимел. Онна хатын хелегер жагай оото чимел. Ман танан сахабастыкы поэтасы Варвара Потапова чимел ухайбата ырах убаянга турар. Нюрба Тимелегер уанакта тынчаттан тахса экспонат караласыдар. Аныгыс берига кепсеха дери.